Om Swastiastu. Idedane para pamirsa sareng sami rengga laksane becik puniki ditiang jaga ngaturni ayang semater daging pemahbak risa jeroning geguritan ingyan pupuh saniaturang ditiang wantah pupuh ginade lan pupuh sima sane pinaku pengajian I Gusti Denayu Ditiang sane pinaku peneges iwayan budayase andok galah turusan Swastiastu sane katuara Om mawi kena mastu namo sidium Om Swastiastu pinah ke semak pangebaktin ditiang ring itu sang yang widiwasu asapun ke daler ide sang yang lagi saraswati maring ide dane sami nenten lempas taler Om Swastiastu kadul ring ratu idane paru manggale sami sane sampun suwejo kedun rapi mangkin pramasuk semaning ditiang semali kenenten lali kadi ditiang ngaturang rasa ngayu bagil ngaturang rasa para mesuk semua tuaning sampun persideledang kedun lagi mangkin dening sampun suwejo rawuh semali kesampun laris nyuwe canin rawuh peringgalah ikuliki naging yen manut pidabda kuyaktiannya nenten siuk sampun presiden napingin manut sekadisane sampun keparidabdabin sane mangkin titiang nyangret antuk gitu mungguing pasuecan pengerau ratu idedane sareng sami kadi mangkin presiden raris sanger ditiang melarapan antuk ngaturang semater daging gegidang sang kami melak manahe kuyaktiannya nih kadi titiang
Wantak sangkaning rasa melet yuk kiring saja roning mana yang ngeratu mangdo sidong mami yarsi ninten sio sangkaning rasa melet titiang yuk di miragi ampun sani suara sane buatang titiang ya kesane meledang titiang ninten sio sewantang mangdene presidur aris kadi titiang miragiang sekananing kewentenan seni suarane pemekas sane wenten iriki ring karangasem sane dahat luwe punikedan sio sekananing kewentenan seni suarane punika yukti sane kelintang mau damel sane kelintang luwih punika mangde mangiase semali kebanget daris muing pengabden di dia lama kane presiden kewentenan seni suara irik-iring karangasem presiden raris ngeremianin biaman karane presiden raris kewentenan seni suarane puniki sidang ngeremianin sidang raris ngiasin kewentenan biomantarane antuk kenyaringan suara punikedan sio santuk kewentenan keluwihan suarane puniki sane keampuhang angin mungguing kewentenan seni suara wenten iri kering biomantara rikalane ngeraris ketumpukan tuk sayung puniki sida wastu ngardi ulangun sang biar yukti sangkaning keluwihan sekananing seni suarane punika presiden raris ngardinin keulangunan pemekasnya nih sareng sami
inggih wantah kadiasa punika sani presida tulang titiang maka kirang titiang ngelungsur geng rene pengampura maka pengundat ukudang antuk para mesanti Om Santi 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 Om